tuna hian minister panite demand soiho me kania hei puro minglena rondinga tisui kan ngai thau don ni rumpo dikta ka hun man kan tum velenga dikta ka hun man hi chu kala tum zia ni ama alo chu har e maya mang dik lo thang om ve speaker ama saberin demand number som pakuana local administration department kha karon soidona ikat RD minister hi omse ka du khme hemi ka soila hi chuan chin chia polo chin chia se tho mange o ka tia RD minister dai jok khan ma saber kan soidu chu VC te hi VC omna area chuan poimo maya officer te an kho develop na turin thileng ngmoti in an vakala VC te an ve address lo theilova chuta chuan sumle pai sen sote lo ngai thina tingtlang a phei chuan VC te sumnei takha an thang bik chuang lova chuwang chuan hetiang chung changa te hian lady lamte pon kan hriat apoimo viavin ka hria a tin sub village in thante hi kumti mai hi oma sub village in than hi hau tak ve mai heng te hi kumtin lo dewa ai thui dewa kum ni te mo ang zonga kalpui dam te hi om hem ti te kha kan sei du a tin VC kan hanin thlang kan hanin e view mai party te kan hanin thlang zowa an han forma chuta an VC member tho party dang sarkar lo lam te kha sitting han in hriat tir lo mai ang chi te hi om fo maya chu wang chuan sitting ko na te hi ziak nge ya ko wa an ma ni in an hu nge ni ti signature tlang aw in keng sila sign te hi a thai ti te karil ro om dewa boi thlak hle mai local council level ai chon khatianga ruling labina an sitting hun tur opposition local council member te han hriat tir lo ang chi hi chu a om karing lova alo mai thei khoi tlai mu chon tuna puro mi len ron soi kha thingtla abik takin hi chuanin party hi an lana viau an ti thina dik po garinga chuwang tuna thil soi ka thil thleng tak tak thin ani an ti pon ke chu ka oi zong takani apoi le mai thalo le mai chuan pu speaker na china kan soi tak ang khan hei ni som pani thasom pani sang ni le som ni pali Council of Minister meeting khanin local administration department hi nuai bo watumin ka sia a ti chuan chu wang chuan ani RD minister kha han om se kan ti deu na chan lai po kha ti chuan hei pu speaker Mizoram Gazette Wednesday ni som ni pani thakat sang ni le som ni panga issue number 41 a hian helaya hian chiang takin ron ziak to a apakharna hian short title commencement ya hian pu speaker iphalna in pani na hi they shall come into force with effect from the 1st April 2025 fatia chumini chong kar ni nu loka chuan he LAD department hi om to don lo ti na ni maya RD nan changdon ni ina langa chu wang chon voina hian demand kan soite hi adik chi em o katia RDB ka hi LADB ka hi kha po liam lova RD hian alak sakdo nem ni ti te kha kan minister ja om tak hian min soi fia saksela ti chon he gazeta tho hian hei som pakhat na hian pu speaker I phalna thovin amendment of 25th schedule a hian in the 25th schedule of principal rule the heading local administration department and the entire therein shall be omitted ati an omit to don ani ta hian chuwan LAD department om to lo tur demand kha kan soi loi si a la hi hriat thiam har ka ti deu hleka ti chuan som pangana hian amendment of 34th schedule a hian in the 34th schedule of the principal rule pu speaker I phalnen helai te hi kan chiar le lok te ang for the heading rural development department the headline shall be substituted namely rural development and administration department ti anitani
chu RD le LAD hi mun khata da kop tur ni ina lang tatlat maya gazeta me chuan ni to a chu wang chuan ni khat April ni khata tang chuan hei hi RD tuna RD department kan ti me Rural Development and Administration Department ti a thak tura hian alu don nge LAD Local Administration Department hi a to si lo chuan ti kha ka zo na ani a hei hian bin ti boi riau maya hilai kan demand soi tura po hi kan soi tura ni chem ti lai te po kha karil ruwa oma chumi ni si chuan DLAO te hi DLAO na tho thin te kha BDO winan thok don ta ti na em ni ti te kha ka zo na han ni ta sela ti chuan pu speaker helai toy te pakhat hi kan soi le duwa kan VCP te hian tun din huna hian cheng sang khat an hlonin ka sia vai sian zariat VC member ten zaruk tlang out ten zali somnga secretary in zaruk ei ka riat sual lo chuan nin ka sia eng te hi atlem tham lu tuk deuh lo mo ka te kho khat en kol tu mi pui than lal te hlo atan chuan tin kan society a hian mi pui than lal te hi kong eng ma chiat ni that ni le disaster thila po thil tho turin kanin be safe ngai bok sia an tan hian phur rit ani donin ka hrelu tuka chu wang chuan heng an hlong chi te po hi han ti tam thei dan deuh te omem ti kha LADB ka kan soi du ni sela pu speaker demand som ni pathum na art and culture a toy te kan soi lenga lai poi soi tur tam viang mai library chungchanga po tun lai thalai ten le khabu kan keu dun pe to lo chu ni deuh hi a smartphone computer te chi ani mai smartphone te hi chu hemi mang hian library te i thadeu in thing tlanga te po hona internet access thei tura malak that te hi awan trul to em ti kha kan sei du a tin pu speaker tu kin lama zo na le channa po soilan nam puan chungchang te kha nam mizoram om nam sang te zoi na culture program han siam te po kha oma khatiang chungchanga te po hia khan pu speaker chakma te bru te lai mara te kan nam puan kan lo nei thak ma heng ang chi te hi mania koi sunalo mang khan 70% discount ang te khan le tir ve dan te om selawan thadon em ti kha kan soi du boka tin pu speaker demand som ni pasari na district council and minority affairs sa hian zo na kan nei du achu kumin sang ni som ni pali som ni panga hian district council pathum kan neya heng te hi RE pek lok tur ang devin thomri ka hria hi pe kan ni donem finance lam chana ni de ve kan ti ni pon a concern minister te chuan hriat om tak nia kan ngai dewa ten pu speaker district council pathum te so CCB rule hi in anglo ve mai kan nia 6 schedule noi om heng te hi governor lamten in ang tlang dewa han siam dan te hi omem o ti te kha ril ruan om dewa pu speaker e veti kan soi lenga demand som thum palina veti malak na hi mizo te mil ani a hi pu speaker mizo te kan pile pu tangin ran vul chi kan ni ran chungchanga po mane satakin veti department hian alani in ka sia amar chu pu speaker van doi thak devin tun session tran tira kan governor address veti department maron lang lo kha ka main khop mai kha enge achan niang o man la lovem manile ti thei turin karil ruat chuan zona lian da kain siama ten pu speaker zoram thil sei ba ka mani bial chung sei tel ve kan du thin bok sia ka bial chung a son vok vulan tam e maya tin ka bial chu Bangladesh ram ri ni ti po kan sia a hey vok ri te po ka Bangladesh atanga ron leng lut anga sei te kha a om ani tun vok thileng nu thung ber phei chu lungsen atangina ron internet yani kha sarkar liam ta khan amaro chu veti doctor po apos kan nei mun nia kan nei re reng lo maya VFA te po an om chuang si lo va in dai lo na wangin bung muna doctor le VFA tu chu
lung le lama attach lo thei lovin lung le lam district headquarter sani box sia atul box sia tin lung sena veti doctor kan nei lo na rei to e mani heng te hi Mizoram ta na poimo thawania ka bial chunga kan da hian ti kha pu speaker i kan soile duwa chuwang chuan vo in demand soi heng khongai takin hemi veti doctor te VFA omlo na te min ngai tu sak turin kan soi du boka tin pu speaker exercise narcotic khichu ka soi vak don lo mania bila kan soi treu to thil thale thalo chu kan theveke ti kha ka soi thei dok ni sela pu speaker demand som ni pani na sport hi ka soi chak ke maya pu speaker helai toy te minute khatlek hey sarkar liam ta ina alo ti fochin incentive ka sa uat kal chho me ka hi alom om ka ti tak sata tun sarkar pon an king chan kal chho pui zela hey hina sata dewa kal chho pui tulin ka sia a tin Mizoram hi sport sa kan duai lovin ka sia kalom mai hai football at po voina kan minister jom tak hi pu speaker Mizoram football promote tu te jinga mi ani voina hian karon fak dua tin pu speaker tram liam ta kan sport minister voinia opposition ben sathuta purobat ro mo ate po Mizoram football promote tu tak takan ni Mizo no pangte football a cher chuak tu te an ni a voina hian he house kaltlang hian pu speaker an ni pani hi kan fak ani ti chuan pu speaker ania kan ngai thato he house a Mizoram nge Olympic vision sports hina nei thu kan ngai tha a la hian Mizoram amateur taekwondo association chuan Mizoram sarkar in Olympic vision nei ma khan Olympic vision kan lo nei dai to ni kan ti ve te ang pu speaker a suai tu kan i ve na tangin chu wang chon thei to pin ma alo la ve a tu na hian Mizoram sport discipline atang hian mata kan ti mai hian Mizoram hian Mizoram tan national games India ram in el na sanga medal som pariat aron hon to a discipline zong zong zinga hon tam berni in ka sia hei hi Mizote milnin ka sia hei kan house leader po honorary black belt pe kan i kha he house mi ngei po chu wang chuan he Olympic vision a hian ole pu speaker ka zodone he Olympic vision a po hian taekwondo lam hi kan umromil size weight la kan hi a chu wang chon hi kan kal theina tur ni in ka sia tin district sangsanga sports office ang te hi han om tam deu sela ti kha ka du thu pu speaker kan thlen ve mani pu speaker hun man dik kan tum lai ka mang pel le thina poi ka ti le mai pu speaker he bil pani hi pass karem ti odiman pani hi pass karem ti kalome she thiam te go akhat liam ve ni MLA te jinga sei turan shelo emoni o ti thei turte anom lai kara an hun speaker na apek po du khop lo anom hi an thane mai na ani ti khai shet pui tengu a thako polom ngai dam khop mai pariat lai mai soi hu turan ya hun atlem sia chuwangin ka du no lai lai hi an soi mai la chumi main kan house leader zom tak om lova he poi ka tia ka tin chan tak chu kan hungkar pena pa soi lain awina plain ZPM sarkar ay thazok sarkar piantir din tumru in elang zoram tanatia ka kha tha ka tia a challenging ka tia he ama omlo ma se tuemo chon mi thul sakro BJP hian ZPM sarkar ay thazok piantir kan tumani dikha am sayen kan soi du ania karin lo dei thil ran sai le sai di khop mai BJP hi ni an sum le pairon pek ta chu kan du ma se BJP kan du lo ti hian soi tai la pathian mal somna te athil pek ta chu du tho si ma se pathian ne na in zom na nei du mi lo nen po a soi kop theyang chu a BJP kan hoi me ma ro chu BJP central blessing kan tia chu mi in chu chonin sarkar na a siam in chuin ganin soi cheton vak khania BJP sarkar hun hi ngalel omani development kan tin zone ani chon mo at zok piantir kan tumani dikha am sayen
kan soi du ania khâu lấy bao lồng state central sum du to gam han thina sarkar sa zau din kan tumani ti ka kan soi du ania pu speaker he pula soi vonga minister tak demand number somni pasari ne he district council and minority affairs affairs ti ania hi tun ma ka chuan district council department ti ani thina ni Mizoram constitutionally recognized minority to this council ni takin ni kime department and called too big bear ani thina mase amhing hi this council department ti ani awangin hala hi top maya central ma zuzom ministry ani lo wangin amhing hi diglove antia district council department ti kha district council and minority affairs ti an thlagani he tang hian shelter scheme te po thove theitura kan bai se ni kan bai se angin he PMJVK te an lo khoi ve a he lo po social welfare minority tana sum om ke an mani khoi jok turan ya tuna indian minority scholarship ti de he minority scholarship chu abot om ma se district council and minority affairs no ya bot om mai turani khel ma dai social welfare ma ta kan da mai hi thalo ko tia ti chuan minority affairs minority tana ham thadna omang ang this council and minority affairs lama son tur ko be sila in an nei chung te PMJVK chu lak sak le ni in he ta planning lama da ani le towa he hi poi ko tia te kan siam zau om takhan ko ruma TV lian pui mai kan ya khatang khan ka monitor zel ti sia e tinga kha a TV han halai hi a monitor thei to lu mi le e tinga planning la ma ya da dai ti kha ka zona ni ya tin soitura tama ele dia tlem han soive zok ko du chu klai this council te ke village council act te village council rules te election to village council rules te a thanin an nei ve a halai state dan hian mang velo voi commandon mangai lo chu an dana village council act a district council lo thelo na wanga village council pakhadan dissolve chuan caretaker khergutan an rot yang ti ni caretaker kheru ho kha VC full power an nei danin thunina petho mase eng mo wanga an dissolve vele helam RD department nin kya alu in rola order an choa he village council dissolve to chuan job kat kan tima he an khoitur ani lo ve job kat sum hi kan kutalu da lu du tin rural bank manager ate lekhan thona an mani an sem chin ani om je chu district council act kan nei kha this council na du toka siam ani laya helaya caretaker an siam state so karina apung puilo hi avan doi thla ka ti ni ka mani lokhan kan hungkar nin ka hia state sarkar village council act te rule ka kan soi hewa halai state rules a chuan act a chuan provisiona village council pakhadan dissolve in caretaker da theina isiamang u ko ti chawa in dulo ni kha state da chuan village council pakha lo theluwa dissolve ani chuan take care turin officer phat an ruata ama pui tu tur khami khuwa mi kha bathi pathum lem lek arwat tur ni sokar phalna ala tur ni ti chau ni chu wangi he ta LED department in khami village council caretaker ava caretaker pokah omreng mase district council a chon khateng provision kan nei lo caretaker siam thina provision an nei village council pakhadan dissolve in caretaker VC kherutan an ruata full power an nei vek chuwang cho eng poni se khilam an dan le duna low enroll lo turin he house ka ngen tak miu ni he RD department demand laya soi turnge nenga tun hinget pokohlo RDA soi le turni chon a detail zokin dule
soi le ka tu manga chu mi pan hi chu pula soi vunga Departmental summit na ko soi thei ni sala ten exercise lama hey kan minister za om tak demand number pathuman ne ya pasarina somni pan hile somni pariatna an ne ya hemi demand no te ka soi main thil pakha soi fianga nya ka hiat klem han soi zok ko duwa ka kan hungkar the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Bill 2025 kan soi ho lain kelai district council area tanga MLA ho kha main hin ne in tuan soi ni helama zu khap an duwa khilman dule lova ti chan chin duwa hey whatsapp velate social media ate atam khop mai kha an in thasula ni ti ka soi du zu khap kan du ma se khilam chu dan le du na khan ne yan nia eng poni se kan stay dan hian iwaku ifaka varlu mai yang u dulan mani house pass vesla rel vesla in khave mai ro se kan ti ni mo chu wangin in kan dan siam kha khilama ka varlu turin kan ti ni an chan chu kha sis du para tente sapara tu akhan dor kai tur chuan dor siam tur chuan district council a three license an di le tho thunga an du lo chung kan va bar lui chuan license an pek lo chuan zu an zuar thelo hrim hrim parmin nei chung pan thelo hrim hrim example pok peto dam doi zor po license ka permit ka state sorga thuni na ni in ron pe ma se dam doi an zuar thingot lo district council a three license an di lenga an deal an pele ti sona kalve dam doi chu tha hlua atang kai lom chu wang chu lai in ron pe ta kha three license an ron dila an pezel ma se zu kheri chu mi puim an dunge dulo kha chu dula an khap du chuan district council an khavyang chu tin six du parathi sapara one ze akhan ka khilai minority customer practice dan kan siam thilo ni ti kan soya chu wangin hemi dan chu helman ni sala khilma khap tur ni chuan district council in khave mai ro se ti kan soina ni ti kha ka soi du ni chu o hey huna kem to sia sport and youth services labor employment skill development and entrepreneurship hey kan minister ko fak dua ani hi minister fel tak tuan tak ten a vision po hi vision tak nei ten ani hi sab hu ni na the right person at the right time anti hi anin ka thina he the right post ni point 2036 Indian Olympic athlendona chumi tana kan thlaite abot saidan a training a pek dan te he ro pui ka tia tha ka tia ma se ka be siangin poisa ya tlem ber thlat maya hi poi ka tia mi fel piang hi pois tamzo pek turani line ani hi minister zinga pois sang tlem ber ani ka tia ka to chin ve mo a person phe chu tlem te ka ni chu ani uyom ka tia amai mi fel tak ania eng po chu ni se huna tlem to sia pu speaker kan minister panhite demand he demand anon siamang angin lom tekin ka pom sak hlome ti kan soi ve duwe lome putete mar chu aron fakle mai ni hi ni e an mani party le ruling MLA te changni lawin opposition MLA te panaron fakla kani ani ang efficient lutuk MLA minister kan nei hi arami puitan po thil thatak thilomom takani du taw photanga ngai no men thil soite